biyyalafa machiisa ejjasa sobasa ganeera ejjasa sobasa ganeera laawaa qay aqaabo gallee kabarara fudhan gallee barabararra aqaabo naafcaafi galanni daawwaa qayyoo faala gooftaa isa obboleessa koo dukkana keessaa gara ifaatti baaftee akka inni fayyuu angoote maqaan kee bara baraan eebbifame baatu har'aa kaasee si duukaa deemuu akka danda'u siif jiraachuu akka danda'u bara isaa guutuu jireenya isaa guutuu akka itti gargaartu si kadhadheera harka qabdee akka itti gargaartu karaa hundumaan jireenya akka taatuudhaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hiikama guddaa akka laattuuf si kadhadheera maqaa Yesuusiin karaa isaarra jireenya bara isaarra maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabeera ህይወት የሚገኘው ምን ብሎ ክርስቶስ በማመን ነው? ምን ብሎ በማመን ነው? በልቤ አምኔ በአፌ ምን ብዬ መመስከር ከመሰከር ታመን በኋላ በክርስቶስ ማመን ማለት ምን ማለት ነው? በልቤ ታመን ልንገር መረጃ ልስጥ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ እንዲህ ይላል፣ በቃሌ ብትጸኑ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችኋል። ማንን ያለው? አይሁዶችን ነው። ሁላችንም አይሁዶች ኢየሱስን አልተቀበሉትም። ወንጌል ክፈት 8:31 ላይ በቃሌ ብትጸኑ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ያሉት አይሁዶችን